Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba saibor lang warba ubade UEM ka KHADC, baru MDC ka VVP na Mawkynrew, udaong ba Mynshwa kibreu ki yoong ba ka Mawkynrew ka day ka constituency ka basuk baha ban job election, nama da Thied da ka pisa ka lalong, henday Mynta udaong ba kalakala shibun namar ki Paidbah ka than ki Sngewthuh. Udaong ba nagajingwan ka election MP hakapor jong u Dr. Diki Singkon, kajing Sngewthuh hakibreu ka larong, baladaw omday kajing pen Sngewthuh nagajing proidang ka VVP unam yo ajing job ha ka election MDC. Kumta uloong wa artatian ha ka election MP shteng samay bansawanru ka Mawkynrew kan ay ka result ka babaha namar baki Paidbah kilakwa banyo i shisha ka jingkala hapo ka jinglam ka Voice of the People Party. Pika kumalong imata na kalang gajuni ibulan Mawkynrew konstruksi nga sumang ay kubulan ko sa nakabanda ki Paidbah chung Mawkynrew konstruksi ko Tumo pilaihi na doon po ang binayay na kanilang eleksyon ng po at Dr. Singkon. Kapag nakaliang gajini, pinalay, siyaman laki tsaka kapag ilang alay, siyaman laki silang kapag ilang po ay dapat konsulto, ikinikimat juga cak beliau gajini. Bangi iba, kato kecingkiran, kacing berkat, kapag siya mga kapor, kapag ibabuan Mynshwa kecingkiran yang kanilang bentala, rakwa kanilang eleksyon, let siya makondol Thied ketum, kata kecingkiran juga beliau kapor belalay. Andai pakai cingwan kali ke MP election atau cuma Dr. Diki, lagi pakai Sngewthuh cuma video cuma konsumsi kalau banyak pensisya susu ya akan ke MDC election. Balada kadai bagi Paidbah kibagi ke cuma Sngewthuh ya katakan manglim ke cungki kumpala produk lang baka Voice of the People Party ngan mio ay kabuat hadu katsan jar bolong ngan namar yang aman ban itu ndam itu tangga do ta andai kaburang ko krang sumbong tak benkom ay kada yung bulay nomor di bulay ko pendung naki bandung marah ay kata bajing Sngewthuh kabaar kada yung nakalang chung parti bagi aya kan mangrim kaba Paidbah chung konstruksi chung ki Sngewthuh kabalaya sumbong ko kada chung Paidbah chung benang pemau konstruksi ki Sngewthuh ya kata ka cingmut ke chung berkat ba baro sita ki ong ba Mawkynrew ba busuk ba pencap election nomor Thied bisa long ndai dada kalong kumulong Mynta na sing kini Paidbah chung piwan Thied bisa kan nang Thied bisa Paidbah kecil but kung palang Mynta kabila yung kanika MP election kaba nagpapakit Mynta kaba nagalian Mynta kiba po na nakaliang kayo ba jumi kaba nagpapakit ang makikat meeting yung pangyayari dan ang yung Paidbah kiba ang minaba doon nada Pimwan bani kan yang ini kalau biar ni nak kalian lajang ini lah tip ya kayak ini kamban lah nama kan ikat thong cumi kedai bayi ni tak Mynta hadu arfu kerana ada perai kata dia kita dapat cukup Mawkynrew konstruksi gitu karena artatian itu bahkan ika MP election kepada setengah sama yang taruh bahwa dalam dia kapor election commission dan sebagainya kata dia kena dapat election nama artatian bahkan Mawkynrew cumi kan ayah kalau sel kebuhan nama bah ke Sngewthuh cumi Paidbah cumi kikuat bani isi syai kata dia jengkelah hapo ka cingalam chung ka Voice of the People Party hapo ka cingalam chung ba dan 10% dong ba chung ka parti ka chung Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka job ki urlong but ki galalong ka shisha MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.